Sedang saka klub Al-Ittihad ban sedang ke keren pada Muhammad Salah ban tit ia uni orang lekai ke Egypt ban wanra asyakan ke klub ban lekai hak Saudi Pro League. Kublai pigi pelogi para jor baru ki baju sengap tenat sengap ia ki video hak ke channel. Hadin ke jing legend penyeso Karim Benzema asyak klub Al Hilal ban lekai Persia ia ki tim di baklan bor hak Saudi Pro League kata Persia ke Al Nassr, Persia ke Al Ali, bat Persia ke klub ke bayu lekai mensua kata ke Al-Ittihad. Namar dehi ke Al-Ittihad ke Yukur ke champion ke ladu ke Saudi Pro League ke ayom ke Baladel. Kumta ke jingkermen menta ke pala bu lupa tangai ke Al Nassr pan Yukur trofi ke Saudi Pro League namar ke bompat Yukur trofi nadu ba urado lagi penso syakan ke klub. Kum taru mentah kat kum bi kubor laong pada klub Al-Ittihad hadin ke jing mino jo Karim Benzema kelakwa bantit seorang lekai na Egypt ubay lekai ke klub Liverpool kata ya Muhammad Salah da ke bakla terwa kan su arsya ya ka tulop kan ba uyo mentah kum ta lada kanekan urlong sisya ban nakaling jo Muhammad Salah on selanya penyeso se klub Al-Ittihad hakanek ayom ke Banwan. Kumtai kirang lekai baklan bor bat ke lekai ke Saudi Pro League kan senang internet susu hakane ke ayom ke Bandangwan. Kadba ke jinge kenik mentak ayom ban Yukur trofi hak Saudi Pro League ke deh ke Al Hilal, ke Al Nassr bat ke Al Ali. Nama san poin ke Al Hilal, sap kundai poin ke Al Nassr, sap new poin ke Al Ali. Kumtai ke jinge kenik poin bat ke jinge kenik ia kena meladu. Hak Saudi Pro League mentak ayom kelong ke baitu nadbha. Bat yolese kene kalik kandang syongshit bat yolese kene kalik kandang paubha mentak kamtam kar brang don Urnado. Henry hakpor yolese lada Urnado mino ne ke Saudi Pro League bun ginong pej ya kene kalik kinsanang kam kunjano. Tim mentak tung se pejru hagrik jinglekai ki Banwan. Kamtam hakane ke mitsi sejan hakaban na keling jung Urnado unsami medan biang na kamtak Al Nassr. Kublai Shibun.